بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulida itu mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala tiranan dari naisab kami mga kamaumaasan sing kamu hakabiyaksahan kumatud naisab kami maun pahadarat sing kamu wanap pangadjian. Amin masing-masing kita niwa pangadjian bunga sin pag-iman. Aula-aula na to dah bunga sin pag-iman. Amin niya amalan simbar iman usog, ibang bar iman babae. Papasinguran in Allah subhanahu wa ta'ala in amal nilayadto sabab kalna nilayadto in mga tao kanunungan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahin diya dunya dambil pahadarat sin Allah ta'ala paadlaw akhirat. Mga anak po at tiranan, in ganap pangadjian niatud na mo maun padarat sing kamu sa barang abutan sing suara ini ayat ikakauhaan tagwalo, ayat hangpu tagwalo, paayat kahinapusan. Suratul Fajr.
Mga anak po, in pangadyan taniw ayat ini. Kakuyakan sa lagu-lagu. Nikmat sa lagu-lagu. Kadunya, iwan hadlaw akhirat, iyanughara sinallahu ta'ala. Ama nga sila, bariman usog, iwan bariman babae. Murah-murahan, makalamod kita niyo mga karayawan nikmat. Iyanughara kanila, sinallahu subhanahu wa ta'ala hasabab sindayaw. Sin pangatayan nila, hasabab sindayaw. Sin lapal-lapalan nila, damikyan hasabab sindayaw. Sin hibal, simpito ang gawta-baran nila, ing katanyad to, timataallo, pakabayaan sin mahasutsi, mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allahu subhanahu wa ta'ala, tayong tanin ayat. Aming pagpakuyag sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Habar iman usog. Iwan bar iman babae. Hakabuhi. Aula hakamatan. Makuyag sila hakabuhi. Aula na makuyag sila hakamatay. Maita sila yad tumakuyaga kabungi, iman makuyaga kamatay, sabab sinaon pamaubog nila. Sabab sinaon pangandul nila. Sabab sinaon tutukbalan nila. Sabab sinaon mahuhut parjanjian nila, parsugpatan nila, hantara si mahasut si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala iban sila. Mga anak po, magkagunahan kita niya sindagbus yadto. Taingugantan niyo yung palman sin Allah ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Mabaya kita niyo bandi. Kay kuran na to ilingkat sin dunya. Humarap kita niyo palaon singgumi magtakad. Yaumul barjah. Adlaw magtakad. Haon magtakad? Alawm nugumi. Alawm sinlupa. Ingan ni Yakubu. Dunhan magtakad, takaran simbuhi impatay. Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaitaan niya mga umat niya. Sa Makkatul Mukarrama, iwan ha Madinatul Munawwara, iwan ha kuliling sin Jaziratul Arab. Iwan piyasaplag na pakataan alam. Uno yan mga tuwan. Hindi hipapalupa. Palamurun sila, papagmimberon sila, sinta umig, dahil nga dunya magtakad, halawang simpakugna. Hipatanto, kawaan tagupak ka dyan. Mig siya rin nga dunya, humarap siya palawang simpakugna. Mga anak ka po, dum iwan sinadlaw, impag-ig sintao. Aumig siulakan. Aumig biglaan. Aumig bukon bigla. Ingkatan yadto migda. Kain sa rayaw-rayaw manay kud nga dunya. Amo na in panay kud simbar iman. Lugay nila riha dunya marayaw. Manay kud sila rin ha dunya.
labi indayaw sintiyay kuran iwan sindiatungan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ingkatan mapatay sa saat. Ipakita sin Allah Ta'ala yung susungon niya. Bang siya tao marayaw, ipakita indayaw. Bang siya tao mangi, ipakita ingi sa saat. In tao marayaw, iyari biyayta. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya kawin hawa masanyang. Ya kaugan hawa masanyang. Ya walihan masanyang. Ya kau nya walihan masanyang. Nakabutang hajasad masanyang. Ya walihan malanu. Nakabutang hajasad malanu. Kinagbaita yan Tuhan. Bang baita na sin Tuhan, plansado na. Malano, masawana. Kahamasa na to ini, dagbos magtitigidlo. Baita sintao, iwan simpatta sintao, in masawaha pangatud sintao, in masawaha pangdungog sinta. Taadbiton na mo kamo mga anak po. Magsama-sama kita niyo tumayhog. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diyaat na sinallahu ta'ala yung malaikat. Madtu pajasad marayaw, pajasad malanu, iwan panyawalihan malanu. Mahita sila malanu, niya kada kabayaan sinto. Mahita sila masanyang induan, jasa diwan sinyawalihan. Niya kada kabayaan sintuhan. Hisingan nila yan, amanu billah. Nagparat saya sila, usog, iban, babae, pakabayaan sintuhan. Wala nila na iagad, piarat saya, ing kabayaan sin napso nila, ing kabayaan sin sahwat nila, ing kabayaan sin akal nila, sa inakal nila. Iwan sin syahwat nila, iwan sin napso nila, piya agad nila hakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Iyag sila yan. Makuyag in nagtag, makuyag in diaak, makuyag in nagdaak, makuyag in paratungan sin palda. Oo, hindi mo yan. Makuyagin Allah Ta'ala. Makuyagin malaikat daapon. Makuyagin paratungan sin pardaakan. Mga anak po, biyak sahun na to, hawayat tindag. Nauno yan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji ila rabbik. Balik na kau. Patuhan. Uy, bihandayaw. Pabalikun na kau patuhan mo. Pabalikun na kau panagpapanjari kay mo. Panagdihil kay mo, panag-anughara kay mo, simpagkaon mo, simpag-inom mo, singkabuhi mo, sa lugay sinjasad mo, nabubuto, kiban sinyawalihan mo. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. May tayan maglapal sila simbihan. Sabab au musiba, au kasusahan, in sabuton nila, in kami ring hatuhan, magpalihala kamo Tuhan, in makaingat kamo Tuhan, in magjaga kamo Tuhan, in magnanugara kamo Allah subhanahu wa ta'ala.
Di kami mutas di nga kabayaan niya. Amo yan imbar iman usog. Iman bar iman babae. Usog marayaw patuhan. Babae pilihan pahadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbi. Pabalikun na kausin Tuhan. Madto ka niya. Sabab dahil dito kau asal. Panjarihan kau. Yanog haraan kau. Wala kau piyahunitan. Piyaluhayan kau. Namayta kau kihunitan. Wala kau miyagad sing kabayaan sin Tuhan. Iniagad mo pikilan mo. Iniagad mo napso mo. Iniagad mo syahwat mo. Ampain ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik na kau patuhan mo. Makuyag kay mo. Iwan makuyag na kau kanya. May ta ko makuyag patuhan sabab indatungan mo marayaw. Intay kuran mo marayaw. Indatungan mo sarayaw-rayaw. Balikan na to mga anak ka po. Kiukuyaran in Tuhan nagdaak. Kiukuyaran in diaak. Kiukuyaran in datungan sin pardaka. Yan yung mga bariman usog. Bariman babay. Radiyatan mardiyah. Dahil nga sabab yan, di makakuyagin din kato taniyo. Tarawa, makakuyag. Amoy magad kita niyo sing kabayaan sinto. May tayad turi makakuyagin kato taniyo. Sabab, wayron din kato taniyo rin hatuhan katanta. Sabab yan, imbar iman usog, imbar iman babae. Makuyagin ng dihil, makuyag din dihil. Makuyag din nanawang, makuyag din tiyawang. Makuyag din miskin, makuyag din dayahan. May ta, dahing hatuhan karuarwa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yammalan yan simbar iman usug, imambar iman babae. Dihaon karunguan na to sadya, bangaon mapatay. Kita niyo kunulong na mga anak po, dihaon ay naging nalillahi a Facebook yan. Sa inna lillahi, yammalan niya sindum, yammalan niya sinadlaw, radiyatan mardiya, makuyag siya, kakuyagan siya, karidaan niyang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, qillatun kalila. Tiyo, dahil mga tiyo. Wa qalilun min ibadiya syakur. Mataw din manusia sa tiyo dahil nagsyukur pa Tuhan. Tiyo dahil miyagad pakabayaan sin Tuhan. Sinsa kunom sa kindahin taod si manusia. Sinsa kunom sa kindahin rejik sin isa-isa niya. Tarawain ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Balik na kau patuhan mo. Makuyag intay kuran. Makulawing kuyag sindatungan. Makuyagin nagdaat. Makuyagin diaat. Makuyagin paratungan sin pardaat. Nauno yan. Padukhuli pi ibadi. Sud na kau paruah. Ini kasasuran mo. Makasud na kau. Pasul ka, umbulambu. Kiniban mo, minan nabiyyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafika.
Wala mo ordinary tao ka. Way uralan mo. Ta nakalamod ka o hasyabot ayat kedto. Kanyo mga anak ka po. Na matao di siniban niya. La uqyannahum ajmain. Na may tahiblis. Pula-pula mo na may pasasaton na mo ka mo, way kapinun na mo. May ba inuwi naghalin tao. May ba ini tiyo-tiyo din nagsadya. Tinbiyaway taan sintuhan. In kuntara niyo iblis. Innahu lakum aduhun mubin. Padukhuli fi ibadi. Tud na ka. Iwan si mga ipon ko nagtag-ipon biya kay mo. Hinda siyo minan nabiyin. Was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Pagkaun nabiin kaya niya. Pag inom nabiin inom niya. Pangaddatan hindo sing kanabihan inakad niya. Naindihan tuan naglamugay na datsinta. Di mo na kakingatan, haunuruning kabayaan sintuhan. Haunu naruunin hindo sin Allah Ta'ala. Pakanabihan iwan pakarasulan pangaddatan. Yaun datuan ang mga bariman usug iwan bariman babae. Hikarwa, wadukhuli jannati sud na kaupasuwa. Isin nagbayta yan, Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak ka po, basahon na ito ayat ini, Suratul Fajr, ayat kauhaan tagwalo, paayat hikakatluan, katapusan sila. Yadto in dahing mga pangadian na ito ayat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarindah. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sulga yan ada kala kakuyakan na rin nga sulga. Ada kalain kubul yan, lihak, putputan de nga pinal ka jahannam, harap mo pakubul niya. Yan ito mga tuhan. Al-qabru imma nurun wa imma dhalam. In kubul yan, ada kala masahaya, ada kala tigidlum. Tanyo yan mga tuhan. Nauno yung pakubulan masahaya. Butangan sin tao, ginilait, biya simbiyaon, sural light, bukun. Yari hababaw, imbi utangan sin tao. Bukun kubul, yari hababaw, yung kubul, amin yat halawom, sin lupa. Al-qabru nurun. Ing kubul yan, ada kahala sahaya. Hata ukiubul. May ta si mahaya yung kubul niya. Ika isa, angkal si mahaya yung kubul niya. Binurillah. Asabab sing sahaya rin Allah Ta'ala. Uno yan, nurul Quran wa nurul anbiya'i war rusul. Sahaya rin hatuhan, yaun ka al-Quran, yaun ha nabi, yaun ha rasul. Na bang siya nanay kudeng adunya.
In tawagan kaniya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, in kubul niya halong sahaya. In datungan niya halong sahaya. In magbak kaniya halong sahaya. Magkagunahan kita niyo mga anak apo. Kaya sahaya na sintaw yung kabaybayan nila, in building nila, in small building nila, in tulis building nila, sa in pangasubo, in datungan nila pagtakaran halong singkubo. Yan kinabuok hangkan si mahaya in lom sing Qur'an. In lom sing pakubulan nila. Wala nila biyutasan Allahu nurus samawati wal ard. Ampay ilaw yari kato, bang mapong duang kajam sadya. Maningga din nagbabayad, maningga da sambil wala nagbabayad. Nabiyadiin na intigidlum halom simpakubulan. Mga anak po. Hikarwa may tamasahaya. Ilawm simpakubulan niya. Nurul imani wat tauhid. Sahayasin pamarat saya niya patuhan. Timinggil hapag iman in rukun niya unum. Maita si mahayan laong pakubulan niya sabab sin panghinunggali niya patuhan. La ilaha illallah. A'zamul nur wa a'zamul barakah. Sarayaw-rayaw sahaya. Sarayaw-rayaw barakat. La ilaha illallah. Mga antuan na manot siya biyaon. Tiyo din ng halga hakalimain. Amurain usog marayaw patuhan, amurain babae pilihan patuhan, hinda siyo sila yan, allazina amanu wa amilu salihat. Taud-taud ayat, biyad tindag ko. Tiyo da imya. Ini karwa, may tamasahayan lang pakubulan nila yan. Ikatong nurut ta'ati wal ibadat. Sahayasin pagtaat nila patuhan nila, sahayasin pagtaat nila parasul nila, iman sahayasin pagibadat nila pa Allahu subhanahu wa ta'ala. May ta pugdan haatulan. Amad to mga anak po. In ibadat ibang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala subay magsali. Nag-ibadat ka wala ka nagtaat, lara. Nagtaat ka wala ka nag-ibadat, lara. In sumunod, ikaupat. May tailawang pakubulan nila. Masahayang. As-salawatul khams. Asabab sin sahaya sin sambahayang. Tindog nila. Makalimahang karumang kaadlaw. Sabda sin junjungan alayhi salatu wassalam. As-salatu nurun. In sambahayang yan, sahaya. Miyanaw siya ring habay harap masjid, pamasjid sumabahayang jamaa, impyangayo niya sahaya. Kapag panaw niya sadya. Minui siya ring hapag sambahayangan na impyangayo ni harahan sahaya. Di magpaking kamatay halom sahaya kasi.
Mga anak po, magkakunahan kita niyawad tindagbo. Al-kabru rawdatun min riyadil jannah in kumul kakuyakan. Cinta ukiubun, iwan cinta unangubun. Maita sabab ukabun kanya in lawang sinsurga hipakitakan. Kaya ito, mga anak ko. Huling zaman nakita niyo, way na nabi pakariyon, magkakunahan na yung masay ni parahan na di. Sabab nalingog na. Nagambulda na. Tumagawa. Di na parahan, tikmod na, kaya kataman na. In nakapindakuman, magad sila. Harwa, amo na ing Quran, iwan sinadis. Na. Ing kubuni sab tigidlom, may tayan tigidlom. Number 1. Maksiyatun alal maksiyah. Dosa giyanapan dosa. Mali giyanapan mali. In dosa, in piyaghalulay niya rusa. In problem, in piyaghalulay niya, nag-create another problem. Bukon kaagi nagtawbat siya. Bukon kaagi nagpatikupo siya. Dakawa, dosa giyanapan dosa. Mangi giyanapan mangi. Ing kubul niya yan, tigidlom. Put-putan de nga pinal ka dyan. Hupuratun min huparinar. Bangin tausul ka halawin sing kubul yaun. Tausul ka. Ukawan ka niya, renga pakubulan niya. Harap pasulga niya, bihad to raisab. In taunal ka, ukawan ka niya, ipakita kanin. Kaya nga sabi, yanin panghindo asin tausul ka, utuhan na mo, kiyamatan na. Lubuhan na yung gumiwat na kami makakadto pa original yaon. In dua asin tao makapanal ka, utuhan na mo, la takimisa ay muna aparato nga dilihan na impag kiyamat. Bukol sa jahat tao kiukuwulad to amin nanal kao ni mamayta magdili sambil amin tao buhi biyaw. Utuhan na mo dilihan na impag kiyamat. Wala pa kami kiarurulan nagpasiyal. Wala pa kami kiarurulan na biyayin ni. Kaning mga anak ako. Na, naghubaya-hubaya kato taniyo. Intuhan taniyo Rabbul Alamin. Islahun bainakum. Hatulan niyo yung pakaradyaan niyo. Hatulan niyo yung kahalan niyo tungod papagtuhan niyo. Hatulan niyo yung kahalan niyo tungod pabaran niyo, paahlin niyo, pakauman niyo. Iwan hatulan niyo in pag-ig niyo, iwan sin pagdatong niyo pakubul. Para kala dakula yan, yung jumatu. Isa-isa mura kuman. Ingari hadunya ang pamakatarang. Wa aksitu pagpamuntol kamu, pagpaadil kamu. Kuno kamu muntol, kuno kamu maadil, ay niyo na agarin ingat niyo, ay niyo na agarin pikilan niyo, ay niyo na agarin akal niyo, sa ingkatanyad to paagaran niyo, pasulat, message ka niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahayan niyo hakabuhi, sahayan niyo maghinang, sahayan niyo halawon sin pakubulan niyo. Amin pungon sin samsil kuin wayron light hangkaro makasambuangan ini. Magsabi li mga torya sambuang. Saan yung mga to?
Biyadiin na ingkahalan sinhalom sing kubul. Ayan yung pangungumulan din. Nagtag na yung tao, yutangan na yung kampung niya, yung kubul sing kampung niya. Uno, tula. Tinalaw na magbayad, butangan na to. Sinyad to yung tao halom sing kubul, hangdo pa yung lawom. Biyadiin yung kakadto sinilaw. Kain ilaw mata namin siya butan niya. Kaya amalan niya, in papaamalan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in hibayad kanya sin Allah ta'ala, karayawan, kasanyangan, in puunan niya, sahaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad to mga anak kapo. Na, bang nahatol na to, nainahantara na to, iwan sintuhan na to, amin miyagad na kita niyo kaadilan, miyagad na kita niyo kabayaan sintuhan, piyo-po na to, naing kabayaan na to, nataayon na kita niyo miyagad na kabayaan sinallahu ta'ala, hakatan pakaradyaan na to, manahot iwan maaslag, umatul na inahantara na to markahit. So, may tayad to humatul, whereon personal interest. Nang hang kaniniri humatul, nagkakalaguan pa kaniya. Magkakalaguan pa kaniya patao. Di kumakalaguan hantara nila tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabab yan, mga anak po, maghatul kita niyo simpakaradyaan na to, tudyo pa Tuhan. Bang himatulin bihad turagbos. Humatulin katan pakaradyaan na to. Asiwi iwan nakula. Sabab hang kamisyon kita niyo. Hang kabisyon kita niyo. Hang katuhan kita niyo. Hang kanabi kita niyo. Hang karasul kita niyo. Hang kaquran kita niyo. Hang kakiblat kita niyo. Wa man ya'tasim billah Palman sinallahu subhanahu wa ta'ala, hisyusin matan, manggayunggong siya kabayaan sintuhan, pakad hudiya ila siratim mustaqim. Bunal to din siya yan. Di siya himinang bangbukon kabayaan sintuhan. Naimbihaw, nagapu dulawin tao, nagtukod-tukod. Tukod-tukod lang na kayo. Natukuron na siya tao, nali naman katukuran, magapu dulaw. Bukon, magtukod-tukod yung pag-agama. Piarahan kita niyo nabi, piarahan kita niyo rasul, piarahan pa kita niyo sulat. Re-recognize na to in sulat amo na yung Quran. Na, bang kita niyo na makadhay ni. Misan pa, hipo na sinsular indan na to, imbay na to, ilawmbay na to, ingwabay na to, tigid lomda kita niyo hantara na to, iwan sintuhan na to, mura-murahan. Uuhon na timbaran na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Salugay siya nabubutok iban sinjasad na to. Ayaw na to, dihilan waktu in syaitan iblis, iwan sin syaitan manusia, manasat kato tanyo. Amin pungon nila. Yuridu na liyutpi'u nurallah. Sababi sila yan, mataayon katan, pungon nila yung sara sintuhan. Pungon nila yung kabayaan sintuhan. Imbar iman di mapung. Iwan misan mapung, yawn din lana ka, kasuan da magbalik. Yung problema, napung ay nasuan magbalik sa babuhay na lana. Ang paimbariman, bang mapung yung da asalaon. Yuridu na liyutpi'u nurallahi biapwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mag-angkot ni manusia, umastul kanila, magliki-liki kanila, inggapi nila Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, insundalo na mo parmansintuhan, mangdaraog di pagdaogon, sabab kami maggapi kaniya, kami tumawang kaniya, kami magsuporta kaniya. Sa mura-murahan, tubtub na rito, mga anak po,
magtaayon kita niyo kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkitan niyo nagtaayon na kabayaan sin Tuhan, masahaya kita niyo hakabuhi, aula-aula masahaya kita niyo pagtakaran, sambil dumagpak kita niyo, paamin janji sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid din wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.